Murobelio kubwatia tukwendera tikoligererwa n'abana nsi y'emyaka 13 igo nuganete obusemya bwa Bayibuli ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge buno tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno borwere bwasumbira abagaka sana bwe sukari, what we call the genesis of diabetes. Nakyo borwere bwe sukari bwo so mubero woime hypertension no borwere kramanyinga kogenda igoro so mubero. World Fit itosomete chingereza tochokorwa ya marwere enchede ntangani itosomete intu nka conventional medicine, yani ubonyagitari yo kawaida itosomete intu nka nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliyakurese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwa ya marwaire nchirende yagata tosomere uyakima mwanjo muligerani kali kweseseme ende yekionga chinsa ibere munanatiko kotabi nikotokomera na amono munyekitali Dr. Kena Mose Nsarigo korwa sekretari ya World Fit Health Center tunakotokogerali amange tangani matenda mwaligani ime studio. Karibu daktari. Bienvenido. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas mwancho muligerali ilitrana daktari Moses Kena Nsarigo korwa sekretari ya World Fit Health Center itubwate kliniki gabo songo asenyomba ya Uhuru Plaza goroba ya gatatu ya rumu 307A. Karibu sana. Asante. Pero ni tuko korogeka tuweka kigawani getaolio. Getaolio. Ndo ba getaoli kweli kweli. Ndio mpoto getaolio mnyamu bere koli kwa. Na wewe. Chingo taoli to kotwa. Ni anta bande banyaka bago kuonera igoro ya igento kuma kidney failure na monoliver failure chake na kidney borasi kusine yine nyiko. Na boibo liver totangene lini. Ono ndiviri bya biri kuchata watu sana abantu babiri bago complain none chinyagitali ngora ngimuna yo munyagitali mwararo re chiroboto ne chiga abantu bakubajira sana. Tujake na kidney failure. Failure inga yani yasinyo kolegas. Efigo egasi no kurusibo chawe somubere. Gwikeru sibo cha bore somubere tuno bonge esa manyinga to munakinda gito colitions you can imagine kwalile nyama ngoche kuwe kolenta uric acid somubere. You see gwikobo chabo borusuwe somubero. Digo yento kurusibo chawe somubere karabwa wa rosi wa bere wente kuwe somubere nenyigo yago. Lakini no watebire uri linga kiye abono ya abantu bange kinyigo cyabo cyasarekire ibali nyagitari bakora dialysis nabone inyigo yasinye kurusibo cyabo wono uika umuntu yabe kuse machine eliye konyara kurusibo cyabo gose ko mukorere gasi niwe yaje bakora ko mubiri wiko wese ibi wono wika otomeke external exactly. Bono liswali abantu bane kubulinga nkiye kogare nyigolera kinyigo cyabe inkiside y'kinyigo yabereye igoro saidigo wikomanyega mitototo nga enyige tageta manyinga agende senyigo continuously wona litora ile wika manyinga agende asiki enyigo yago amanyinga mutenta agende senyigo enyigo nabego ige nyige tageta manyinga mo. So igento keragere ekemo enyige feli na manyinga abetaikese kinyigo cyabo munabona ko mfano severe dehydration muntu abatanywa amache eragende nse nabe kolenta eshide yo guferi enyigo umuntu so nakiro no mubere amanyinga itekire mono manyinga taisa inyako gende zikinyigo cyabo akorwa bleeding wa nabe kugere ekoreki eko lakini bende amarwire narabere
agone arentirime cyane menesa kinyigo n'uburiro bwo kurukwe sukari n'uburiro bwo kurukunga uburiro bwa high blood pressure diabetes na high blood pressure. So uburiro bwa diabetes ibogo salige chundi keli kego chunga ekwerende ubuchafu tukora na glomerula chungieke ekerogia salige n'uburiro bwa sukari gusigisa n'uburiro bwa high blood pressure igamaro ira yabere eker narare common nyorega gusi abantu abangi babatu uburiro sukari abantu abangi babatu uburiro high blood pressure itu atebile guchangia eseke wange kenene gusalie ekinyigo chetu iguli abantu bari nyegitali abangi babatu kinyigo salie tabange ngoteba majority of them okonyanga nuri obwatu uburiro sukari gusunuri obwatu uburiro pressure egasali kinyigo cyabo ngo kitwa kwana mistototo bali babwatu uburiro bw'isukari gusuburiro bwa high blood pressure mbatakire bakikishe ngayaya esukari yane nire serenchi ile takire uko monitor sukari yao kwanyi monitor you know esukari pressure yane yairani yakire segwente kobera igibi intibibere na bire bikore mtibinde kwende ige tukendekera gere figo yagesalike enkore feli kuma twatebile ngaki wikamanyinga gende sigendoki figo yago ngikego tuma manyinga gende se figo ni nkoro ige nkoro na bese niyo kolega ko sesalike you know na be kogera umuntu nyigo ya gwende salike ndiwana nini ekidini cyago wono kwarole nanda bantabake nkonya kora narada bantabake egeke na yaya kinyigo cya saligite eke goge koriye batabwa nyo sukari batabwa pressure iyo turatanga no sukari bloka gose pressure yo kana korente shida mune lakini infection yaninga ebinyinyi bisoe ese meri ye figo otwale infection ya figo yago unabona kwa mfano uratwale uburire bwa UTI uburire tuchikubo wen bwangu na obogutira bogende bakese efigo yago bogikore ntime cyando se figo yago so kidney infection nero nabekogera umanyenga kikumi cyando nkobera andi abantu bari ngate abantu bari bakibapimu bakora urinalysis watenga protein ekoroka ni sumu kojogo hiyo ni kitu tunahitaji kujiuliza kwa nini protein inakuja kumkojo manake protein ya chake kusalika ndio ni tigueti protein ya chororo protein ndio ndikuru mubere imege ndesa protein terebo chawe ko konyo rumu so kwanyo rumuntu abugate shida muneyo ego infection na be current any blockage igontu bwate chikosi angisa totoratebe ntubwate nduma renal causes ntubwate you know kidney kanyene na ande post renal munabono oblock ya makita soka abantu batole urine stones amacha angire gosoka airande guchimege se figo akiri usalie figo yago abantu bwate you know prostate enlargement watu wala urine retention ama chatigale galira na guchese figo gusalie figo so what I'm trying to say tunga ki ebintu biragere ekidini chifeli n'ebintu ebinge bakanyora mariyogo nararagere kidini chifeli drugs onye gutumya kumeza dawa ovyo na wachi wikomanya nga mariyogo akurusigu ne figo mune figo konyova wakifiwa na figo usalika yote budi telina ki ayekero kwa rwali na mariyogo kolengret twara libinte because any chemist you see this what I'm talking about umuntu yani kila dikona ikipeni kila jakoi kila dina mariyogo taja koi alone and about kila gaki bange bagutara na mariyogo muguko andora no mu kote so these are the things chigo chiasali efigo yago so ekero no efigo twatola sinini efigo yasalikira obo chaboli bwera ndesa manyinga ora rulemecha umubero ko yuko yutarinze karubwata mu cyawe amakara manyinga bwata bo cyawe umubero ko yuko ka uguto no mubero ko
abantu bagutwara bakikwende obongo bwasarika because kwende ni karo busha buli bwakire bakesobongo when did encephalitis. So what I'm trying to say nelinga wikatolende efigo ya Ethiopia wikatomanyanga nkitugwente kolenda nyole ndagera kitokoli na kitoko sibichi figo chito. You know what, let me tell you, efigo ya gnita getama gitwatebere twatebere ngaki kidi ninke gukora gasi gitabu ati amanyinga atalinga kugenda guchororo. So onya amanyinga akoba make Mr. Toto amanyinga ungakoba make tali kugenda aisainise figo ejura sikusalie figo kunywa macha mangi. So simple like that. Increase the volume of your blood. Once you have increased the volume of your blood, then your macha mate efigo egasi no kulingi akia macha nganiso move. Tawasakoba mangi side na tawasakoba make. So if you don't drink enough water, weke kidney kiago kenya kugacha machi. Ndio wasakusha machons. Yekero konywa macha mange amacha mange agende se chinyigo kiteta macha mange in short. You see? Bueno, chinyigo kiteta macha mange chinde tonye kwa to kwandire ko muchando iga we chinyigo ana no muchando to le serious sana ana ndenda chinde ndo bande skana baranyiro jumno muchando mukera kino muchando le serious. Once inyigo ya feeling ta chinde bogimana bora konge bosna no go montasina no go we ngyo karo komanya chinyigo chiana bono chimonta chinda chigwa to muchando na kyota ka tumanye number 1 we kutwali bimenye bimana gotebi imenye dimbiro ko mabono konfano ekere kidini kigo chigosaka gusarikira nabo muntara itera macha mangi sana usinja macha yako itika mangi lakini bono baadaye amache ndo chigotikara rondoki umubiri igongo chaka kobimboro umubiri ogo in short paka magorago bakabimbe lakini mgora na kubimba iga kumbe bono makitali gosoka ku umubiro ons kinyo njikuzi machi amacha umubiro ta kubimba enda nawe kubimba mwana gotebi obkoba irritable ibintu binebyo amacha kuitira amacha bona cyakea bona makitali ngokunywa machi lakini machi gosoka ukunya machi bizo so ekero kwa twaro manye bimine Mr. Toto ito kero munda ginya gitali ngo kwa twaro kidney function test. Kidney function test amanyinga kogenda abe kwese laboratory twaroranga ki obochabu mwa kibonga nesa manyinga. You see obochabu ngabo korok ngaya muntu fiwe yakiro kwa gasibia. So from there na ubona akobe kunga ki nkate yani ese staging ya nga kiri naki kulingana n'ubuchabu bwo samanyinga. So eka staging ya koriru bono nalia munya gitali to kwa mwanga umuriro na muryo goto kuramwa aratumia gose akwiru dialysis gose akwiru kidney transplant. So igo ngopima tole twamanyanga umuntu efigo ya nembe yeah na goeta ni ibimenyerere bya kawaida obipima no kwenyenjo okay let me show you let me tell you Toto Mr. Toto abantu abange tali muntu yomo anga twins ikatumanya efigo nkuya nega nyo sarika bono agent gakora to magosto gokora we wait until the last minute toma jakwana ki tawa ntoya topima hivyo miyeka vya chile. This is what I'm saying. Eso muntu wote urewe sukari goso urewe high blood pressure tigage ndi unyura kupimia figo ya cheki figo ya nje colleagues once in a while ura pinyo even if it's 3-6 months ogendo pima ora usanje figo ya colleagues and the next thing to atebire the best thing no connection sukari yago na pressure yago nere within the normal range naliora konye chikifigo chao yeah igo umuchando yiga ko wamono kero kuligeria bantu ngoti gatanga naone kigori kegia chakira ko bagikanya ko bagwete umuchando yo kidney failure na nkigori kimono gekwinya ko ba affected ne kigori jonse ko simonto ndi wenda wako affected monto ndi wenda wako affected lakini abantu abaro ogotu ngo baba affected more because we have developed low sukari so that we will pressure but ndoko tanga no muntu na gusinga n'abantu abagotuboka twali abantu abake I've seen abantu abakabagusije bugimo because wa kidney ya fail yeah na ngo igutore nganda chindo muntu ngo ikara bakorozi bwenyigo
igene gutoka ngai ne mesa regete gose ningiye ko garage karbana ikire enyi bona bego sareke mo gusisarike cyose you see bono the solution yoko gwenye nyigo kare nyigo ya sarikire the best solution no kokora kidney transplant ko rusije nyigo kiri kibe kuchingao gose nyiga yem nebe kweye yo mwana beko colleagues mwe enyigende nyuma cyari ngibere so enchedengia no korusiwe nyigo obekirwe yende lakini the question is it's a lot of money. A lot of money. You need millions. Well, you have seen people traveling to India. But you can go and so let us try to take care of ourselves. Yeah. Ngonto kire sto koligi ngo bekerwa enyigo ende ngabona kwa nanu kana ko jogirabu ko nae ko mbiri sana ko kwa assume sana mu chando ndakiri kwa science lakini ko ko mbiroka yekere sele ko takere ko rusiku ko so chenjeri ko enyigo to kerna ase omoro bali go ko ko sese ko le ko nga lini na dole ndi bwa to mu chando sana ndan ko ko mbiri bali na barunga mu chando mu ndakiri nyita de ne lini ndi bwa to mu chando wono iga in future ama ni totally ntugujo twali abantaba kesana baje kutwali because of what is going on. Let me show you. Lin nelo na bali gusinyo colleagues mune figo era sinyo colleagues so lin yeli ka kiriko lin yeli ekabia sinyo ko kumanya ngali ninga sia neli kwanza lin ega sia no krosio bo chavu gose chemical chia so za manyinga any chemical edesa manyinga tatakiri lina lili kuranye rosi tebasa ko sali mubere ulyama ubono ubostabo bo makurusi ne figo so lina lili kora onye kwa kwa mfano tuseme hivi kulikuwa na moshi si ndio ama kuna moto mahali moto inachoma si ndio lina lili kora tuliza moto kwanza bono figo yamanya kudusi yama libuli vya jiroro. You see what I'm saying? So a liver negento kere important sana. It's a chemical engine yo mobile. So being a chemical engine as well ntita kime afirinde asencherere endonge mnangenda kotero. So inkige kogera lini ligo chigosaleka. Bantu kibono mono bago chigosalivini. In future bantabake mbache wantabake mbache waumie sana because of alcohol amaru excessive nteke tanga ngicho kusalia mane wanalala kutukaya baka baswatu ngunyu baraboro unteto kunyu manu basukaya almost a generation india ya itona abantu bakunywa mursana naga de supermarket ya na era ni amaru era ntambe saidi abantu batanga njekangana igwire nja kunywiraga natimita tinkonyi nyagwaka na baadaye narokota unaya ani supermarket tianchiriko ndo wanjaga igo chukunywiraga pambukani so what I'm saying is that thing amaru naro na mbeyemo esonto ikere ago chigosali lini sana lyeto so igo mtu atanga bantu mbanywa maru we not sense bona go Christmas na kieke bona bono nogende nyombe nde yose bono iga chuje kinoke lakini turatanga bantu mba wasogosiba lakini siba asinchira yo mupango tuzogosiba tani tebanga breakfast na rokunywa maru bado ndo ko banyu tamuri sade nandu mukaki na tianda rusia rock rock ya kurusararagira tara kora kindi yonse you saying amaru naro nambeye mamaru akole ndende ko nga liver cirrhosis na liver cirrhosis nobo yani lini dia goli ko bachiusi lini dia goli ko mapandi liko yana nobo ruro ko lenta nambeye mo is kwende alcoholism ya nyere ko lenta burire wa liver cirrhosis na ndi liver cirrhosis na realenta liver failure. Number 2, hepatitis. A viral hepatitis, which is a viral infection. Now, viral infection is which commentekere another thing. Which commentekere mono. Umanyete uri ki hepatitis kwambukira. Kwambukira gwetera go exchange ya manyinga go se fluid.
igona bekwambukira gwitiro kuri mu mugondo. So if someone okunya kuri mu mugondo na bekolenta abanyora nga hepatitis na bekunyo kana gwitira blood transfusion na bekunyo kana nga kiuso muntu ba mwana ko iburu ngakinayo. So hepatitis which is a viral infection, iki virus hiji kolini bya cyagara limbyera. So kwa hivyo nataka kubetuma umuntu atakero obetu kwende vaccine, you know, hepatitis B, hepatitis C ego changia kusalivini. Ndio nini? Again tukende tego changia sana na Mario unatokana kwa drugs. Ego kunywa Mario go telibia. Won't watenga bantu banywa Mario. Unless go well prescribed. Exactly. Prescription. Onyo munyagitari okurikire ubwo ryogo na ryo nabukora. Lakini this itabia tumeanza tumekuwa kila mtu amekuwa daktari. Unajua kila mtu amekuwa daktari siku hizi. Hatujakataa. Siku hizi mpaka ndio kotegera nono munyagitari to kumboli ko siningi watu kumutenga ngari yoge tanali yoge ka kuboli ngamutani kero ayangari yoge nagote. Bono because kiro muntu abero munyagitari akogenda sekemeza na moxi bibo cyane. Na stromycin na augmentin, you know, kunya kana igure bobe mbali go pimu umaite buru ngo pimu bore Mr. Toto na ndo go pimu koliko takire na serikali tani mtaka ngenda ati ngendo akaniambia niko na ugonjwa wa fulani. No, we have to do things right. So amaliogo hayo ikuwe ni ile madawa ya kulevi, ikuwe ni madawa ya kawaida ulio watali maya, it doesn't run away from them. Nakitura run away from them. Kuruwa maliogo ntoba za kuruwa nakira mtoruwa feed your body lagiriye immunity yago immunity yage to be strong agete basa kutakutwara buri no again to kende kiragere ekwerende umuntu atwale liver failure ntobwate nga bad child syndrome, yani echinja cha manyinga saleke itanero ya manyinga the vein efareke. So kara manyinga genjire ya vein ya saleke ya rental blockage bono manyinga tali gutira ni agenda bikirigo akura na gucha maso gutigara se li ndiago ine rera changie kolenta lini ligo fail nakyo gokoro manyinga lindi yago ya fail nakyo gokoro manyinga. This is what we're trying to say. Na ntoganya bakatoroli manyeli amana magani bro bakitulaganya baka manyeli biche pentuma daraki wono to ni gitari damage available. So what we need to do, number one is prevention. Ngana maruna tonya mona rakonda number one tigange pamarwae timba kunyo mura mangemo nanyo kiwango gete ni ndira sareka lakini toga ni sareke sareke lakini nende karudia sareke nkyo korora amaiso agochaka koba yellowish ndokora mesa yali yellow eri minute nga jondi ikwende ekurunga jaundice minute nga obuchafu boliri ndibugwente korusi, you know, ekwende bilirubin ewende korusi kunedin ya tikeide samanyinga ekero the red plus chiko bunu ndio kuna bilirubin wikakerusi samanyinga ikiye korusi nelini bono lini ya siri ya simi kolegas bono bilirubin ne betwale nyinga samanyinga umuntu twara ndio na jondi so ko se ko ba yellowish nkanda ikusa maisaya sekwende mucous membrane ya twara uko kwende iyo ntuko twate nabo mu kola watu babimbetenda bono manyinga tali gwetese limi amanyingira na gocha maiga kwanyoranga kubutiara ntokende ndetiko tebi naro abantu akoroka manyinga mange besa nyingima anda gutioka sana esophageal varices yani mekiri oro because lini iyo dalili yende umuntu agwente korora oro kwarukira manyinga mange ebesen mabura nyinga manyinga ayo abese bikotibiya bwagire cya manyinga cyatekire because lini manyinga korora go cya mayega bika manyinga twale zakobera so kwaro umuntu otibolo I call it also nyagitari esophageal varices umuntu iteka manyinga mange sana mwana gotebi
muna buchabu gutigara manyinga engosi ora yagira kokumi engosi ore engosi ko kuyegi tenze omuntu okobiba limeka ruri kwende yasarikira with time. So tujue kwamba prevention is better than cure. Bono ko yo mwali kima amaruira iga kidney failure na liver failure na bwa to kubata na ngoro gatie nyigo na nelimi na bakwererani because umubiro yole connected kulianza na kujekinde. Yes. So nabo okonyora ngambi bwa tusiano fulani. So nataka whatever ndio karne prevention tu. Prevention is better than cure. Lakini igon turatebanga muri binte mbiri ko nande nago tebi munabona kwa mfano umuntu twade liver failure akisenya gitari yetu ya Walfit abuno umuntu agonta gutangana litangani why mtu bwatiriye goli kurunga milk thistle ama silimarine ripen eri kolipea kiseri kilicha very damaged igoto kulinyora ngagosoga ninga rifaro inyoro gose samwe ogana ngenda asigite rozo ninyoro byogeri to kulinyora asura linyora is Walfit milk thistle ama silimarine ripen to gose akchok to kwa Mario Gaya lindi ya goli cyako repaired nchake ko wena. So ekero bwate problem neye injo senyekitari yetu ya Walfit the same thing kero muntu abwate kidney failure ache mapema na wote ndingo wabire staged ngache mapema ataraji gustandika ntu bwate lyo likunga dambilion lyo liko konya efigo gukore gas boronge, you see. So ntu bwate lyo likunga Solidago complex likolipe iki nyigo chiego. So itategemea kama utakuja mapema na namna gani, lakini naendelea kusema ile kitu ambayo ni ya maana zaidi, kama uko na sukari, kama uko na pressure, tuhakikishe kwende kirenchi yeye ndiye. Yeah. Ayo mwali kigima wono kunyolia umurigereria nomo kagararinga ngai nyakali ya Walfit kutoka na ina yugo toka gara mangano maito bwatana mange do manyu bwatana bonge ndo kunyara ko ndo boga guruma ndo to be kagata embe to kunya ko bona ro kana ko linga ndera to kwana ga kidney failure anda bwana bolinga kidney failure na liver failure tadi biro byo to ko linga nyakita ya Walfit ko linga na maruira mange ko linga anda litonya rali bakali to kwana kidney na liver anda uli ubwate ko kanikonde ngana kani kumanya mange ali tutakonda sachinde usabu gatoko boli goro ya yetu akonde litukulyala ambia muno Mr. Toto maruna watebira maru na mange togo shughulikia senyakitari yetu ya Walfit. So ndugwensi watu ndugwensi musumbu wetu segwetu mubero bobe tade senyakitari yetu ya Walfit bato jidai ntobwate lakini mambindo liko igwa mambile Christmas ndo kuigora alafu na 26 na tarehe 26 tuliko igora lakini tarehe 27 tuko kazini kama kawaida. Ndio Dr. Moses Kena Onsarigo nkuru senyakitari ya Walfit Health Centers eitobwate kliniki gabo songo ase nyumba ya Uhuru Plaza bari tuma Uhuru Plaza inchumba kabosongo olinga Uhuru Plaza nkayere ose inchumba kali marikiti ekire ya marigiti gabo songe taunime ali asichibucheri kire ubucheri yo mweri go chamate nabokore nyumba elikorunga Uhuru Plaza gose Alisa Plaza. So ime inchumba kagoroba ya gatatu erumu 307A no konyole kliniki to kya Walfit nando bya bwa Mr. Toto nje ngotoka nje munyagitari. So anytime umuntu agoja nincha konyora gabo songo tubate kliniki ende asomucho Karatina anendubwate kliniki gari Eldoret se nyumba ya Kogo Plaza. Nkere se namba ya nayo simi 0722 24 5763 0722 24 5763 bia muna sotulile na Karatina Karatina ayotoka Nyeri County. Na karakter ini yang tangara ikibia karena boleh na ngana na sirte na Nyeri County manje muri gele mlo mona senga joko bana itu sekiunga chinta yure abona to ko lera kiunga chinta yure to na ko to ko na no munyi gitari Dr. Kena Mose ko senya gitari ya Walfit Health Center aiga somo chugo songo mutiwe Eldoret na boibo mutiwe Karatina na kolende tingwe bakomo kwana oyiga gotabanga korugna hospital OCM Mbarikiwa agonte binga aligireti ya masa ya Mokuru Talime Tanzania
wetera so mtandao usuku majumbo ligeri egetaseni kiagatame kiasa so mtandao usuku bane ko bwate gose record ya suku na gotunyora andon si turi nsengi matma Dr. Kena na maitenga ya mawe nsengi ma na bagu chimbabu ko chambia na ko ligeri gatendo no ya hospital ko ligeri ya masemu ko basinyize mwachia tarime unotokorera ekyo gachinza ibere mcheni ngoro kuharuni ototo nyengiri kende gutwara oborigeri uya asemerure kubwatie abwe karoga nteko yari ganese Christmas ko atanga Merry Christmas.